Dane Abraham nerima janjin Sang Hyang Tunggal. Wenten cerita sujati saking cakepan sucine, indik Sang Hyang Tunggal masemaya ngemertanin dane Abraham. Risampune ikain ngadohang raga saking Sang Hyang Tunggal, manusia ne ngangsan ngakehang ring jakate. Saking anake akeh punika, wenten adiri sane mapesengan Abraham. Ritat kala dane Abraham mayuse 7-5 tibahan, iri keraris Sang Hyang Tunggal mesabda ring dane Abraham sapuniki. Luas je cening ke negara ane bakal nira tujuhin. Nira bakal nadiang cening bangsa ane gede. Adan ceninge bakal kasub. Turmaning uling cening nira bakal ngemang wara nugraha sid seluirin bangsa di jagate. Raris dane Abraham sareng rabin danene memargi ke negara sane kapitujuhin oleh Sang Hyang Tunggal. Nah, kacerita mangkin, dane Abraham sampun suwe ring negara sane kapitujuhin oleh Sang Hyang Tunggal. Irike dane sampun akeh meduwe arte brana, nanging dereng meduwe oke. Ya diastun kenten, dane tetap percaya ring Sang Hyang Tunggal, jagi ngicen oke. Ni kemawinan, Sang Hyang Tunggal nerima kepercayaan dane Abrahame. Saha Sang Hyang Tunggal nadosang dane Abraham anak sane patut. Risampune dane Abraham mayuse sia dasa sia warsa, wenten tamiu sane ngrauhin dane saha metaken. Dije kekurenan ceninge, raris dane nyaurin. Ipun ring jeruan tendene. Malih tamiune punika mebaos. Buin atiban, kurenan ceninge Sara bakal nglekadang pianak wani. Mirengen paindikane punika, Sara kedek saha ngraos ring angennyane. Saja ke tiang bakal nglekadang pianak, sawireh tiang suba mayuse sia dasa tiban, tur suba layu, ketu masih kurenan tiange suba tua. Sujatine, tamiu ne punika nenten tios Sang Hyang Tunggal. Lan ide raris mesabda, ngude ke kurenan ceninge kedek. Sujatine, tusing je ada ane kewah ban nira. Nah, gelisang carita, risampune atiban, Sara nglekadang oke lanang, sekadi jancin Sang Hyang Tunggale. Lan dane Abraham ngewastanin okan danene Ishak.